إجازة لسر رولا روشنبيران پێشخستنا زمانەی کوردی دا ڕۆژاوای کوردستانی ئەزراد وەستم منیر شێخی کۆ بخوا بەردەفکێ هەفگرتنا ڕەوشەمبیرên ڕۆژاوای کوردستانەیە ji bajarê Qamişlo mêvanê min e. Kak Munîr êvar baş tu gelekî bi xêr hatî û roja zimanê Kurdî li te pîroz be. روجا وجی بخیر به و ججنا زمان کردی لوا و لگل کرد و نفشی نو گشی پیروز gelekî spasiyatet dikim. Îca divê rojê de peyama we weke rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê çi ye? براستی زمانکی کردی زمانکی کفنار رسن جبو گلی کرد یه لسر خاکا خو دجی تی خواستن پشتی اف بسر 10-12 سالار برنگکی فرمی لی برنگکی جیانی دبستانی روجاوای کردستانی هات پرورده کرن لی جبو روشا خو برنگکی آسایی برنگکی مافناسی قانونی حقوقی بجیبینه تی خواستن هولدان تفگراتی کردی و دیمنا روشنبیری و سازیان روشنبیرا بگل ره کاربن وی روشا وی زمانی بکن روشک دستوری فرمی د سوریا نوجنده جبر گو تشتی هات کرن آنا تشتی تی کرن لگور اف پیمانا او فرمانا سروکاتیا سوریا دمکی تی خویا کرن قد خوازن وی زمانی دروشک جواکی دبهرن دروشک لتوی دبهرن نفرمی دبهرن لی حیا گلی ما کارب پاشاروجک باش جنفشی خوره و چاند و کلتورا خوره دامزرینه تی خواستن زمان کردی درباسی هر بشه جیانه ببه و تایبت بشین فرمی دریوبرتیا سوریه ده یعنی دولت سوری جیتی خواستن او موچه کی وقت زمان عربی چاوا فتقتینش بو زمان لپیشخه لیکولین سر زمان لپیشخه گرک جبو زمان کردی اف بی وقتاندن نه وقت زمان کی بجارته به جبو وی کی انا بجارته به جی از بارم گل او حبکی نه وقتی خواستن او نزیکی وی زمانی به چما یعنی پیشرو جاوی نه دیار به یعنی گاوا بجه از هرم زانینگه هزه هرم قندنا بلند بکم گاوا از هرم جدر و بخویم گاوا اف زمان نه ناسکرم به زمان رنگی کی فرمی او اصاوی ببین جواک تنه ده دمک الپیش به بنا بشافتن یادن بلکی جبرگو انا تشی خویاد که جبرگو اف بریار خویای دسلاتدار نور شامه برنگی کی سیاسی و بکارتینش خوره ندور پیشی دمک نزیک اف بریار از فرمان سروکاتی وقت درکت فرمانک دیجی درکوی و قدخه بکه جبو کو اویک پیکنه جبو فرمی کرنا زمان کردی هون وکا روشنبیرن روجاوای کردستانه هون داخوازا چی دکن یعنی زمان کردی به زمان پرورده یان استاتویه که خویا دستوری هبه داخوازا ویا سرکی چیه؟ بری ام وی داخوازی جه دسلاتدارین نو بکن لشامه تی خواستین ام وک تفگرا سیاسیه کردی وک کیتیان روشنبیرا وک نویسکار روشنبیر ام وی زمانی برنگ کی فرمی تاخ ناف داخیانه خوی فرمی داخیانه خوی فرمی از بیج مک ریوبریا خسر یعنی سازیان روشنبیران داخیانه خوی یعنی عربی داخل از بلکی هر کی بیم هنکی هندک وک هر رک ام بیجن ما تجاری تداخیانی دانه خصیب عربی الا بری و ام بکردی داخل تی خواستن بری ام ویدا خوازه جریجیمه که بکن یا یعنی نجیه باوریه جی وقتی خواستن خویای جی چالاکیه خویا دکن دخوازه دوی واره جواکیر دوی واره نتویر وک امیرات گلکی فلکلورکی بکاربینن لی تی خواستن تفگرا سیاسی سازیان روشنبیرا حتی سازیان سیویل قاربن دریا داخیانین فرمیده دریا داخوازین فرمیده چه جسازیان نافلتوی اتکلدار و چه جریجیما وگوهیز یا شامه قارب وی زمانی برنگ کی فرمی جبرگو تشتین قانونی دی سر وی زمانی گواب برنگ کی فرمی او قارب وی زمانی بپارزه نه بریارک باشا کاک منیر وک هفگرتنا روشنبیرن روجاوای کردستانه رولا و د مسوگر کرنا مافین زمانی و چاندیه کردان ده چیه گلو؟ یعنی هفگرتنا روجاوای کردستانه اجدما هاتی دامزراندن
بخوا انماتیا وی بس یا کردای نه یا مثلا تکاتین دند ناف دتنه و زمان وی بتنه و یه فرمی بس به زمان کردیه بزاراوی کرمانجیه پرتوک دوشینه سمینرین لدار دخه از بیجم وک خلاتین پیشکش دکه چه جنویسکان ره چه جوانان ره چه ام بیجم خلاطا جوانان یا هلبستی هی خلاطا جانی خلف هی خلاطا آفراندن یا هررکی هی بهتر او بزمان کردی ویرو لاخدیده تخواستن جهفگرتنی بخوجی و جسازی روشنبیرا بگشتیجی کاربن یعنی آستا زانستی یا فرهنگ زمان کردی یا نوجن جبر گوتی خویا کرد دبیجن او پرورده یا پرتوکن پرورده رژیم سوری و بیورگراندن زمان کردی او ورگر کاوی بچرنگی به هی ندیار جبر گبراسی یعنی پرزگریکا کتیگاه هی خواستن ام وک هفگرتیجی چه دوشان خود کاری خود ام کاربن وان تیگاه برنگی کی رسن جاکی ده و دناف دیمن روشنبیری ده اری بکن جبو سرانسری روجاوای کردستانی و کردستانی بگشتیجی ببی یک یعنی دناف دارافا بگشتیجی ده تیگه ببی یک جبو زمان کردی به زمان زالسته زماف ماسی زمان جواکی زمان پرورده ویجه برنگی کی فرمی تبالك شان سر خالك قالك جرنج ايجاج بو بيش خصنا ريبازن خواندني و فرسنا الزمان هون وكا روشنبير وكا هفقرتنا و چه بروجيان بيشن يازدكن بروجي وهننها بخوش بو زمان هم وكي سمينار تي بكارانين وهم وشانين بزمان كردي تين درخستن و برنج كي فرمي انا تي خستن وكا يعني كوميتيه كبيتشكرن نبس مثلا پرتوکن رژیم شامی یا بری داخسته بو یا انا داخسته بو اموان بس ورگرین زمان کردی گاوا ام بوهش مندیا ا کردا نابینن وقت گلکی رسن لسر خاکا خو وی وقت ته اوارته د جغرافیه دبینن گاوا اموان اشمندی وان او حزر وان ورگرین جواکا خو بخو ام وی جواکی د هندری وید ام اسیمله دکن جبر گوتی خواستن گ چه سازی فرمیره و بریا خسر به چه سازی زمان کردی به چه سازی روشنبیرا به کسین لی کولینر زمان ناس قاربن دیروکا ویگلی چاندا ویگلی دستان ویگلی بهشمندیه که کردی کردستانی بهله گنفشینو لسر به پرورده کرن نه امورن او هشمندیه رژیم چه بری فاشیسما باعث بو انا كسن تدرون لسلمان قضاء ام بين وان ورقرين انت واتيا قام روحي جواكا خود هندرده ام ويدكوشين قضاء ام كاندك بياني لي بزماني وي ام بدنوي اف كسن كو لسربان دانستاندنان راد بن ريبريا خوسر دستيا پرورده سازیا منهاجان همو آگهداری وان تبینیان کو تبحثا وان کری پیوندید نابرا و وان ده هیا گلو تكاليد نامد هي وك سازيا روشنبيرا وبخوا ام جواتي وانجي اماده دبن ودستين هفبجي وكارن هفبجي نافرا متي دبن ليتي خوستن غاوا ديالوكا بشامر بكرن اف شرط ومارج اللي سر ماسي بين گفتگو كرن ونك هفن بازار سياسي جبر گوتي خويا كرن زيكبون مثلا اف حكومتها دمكي يافا جوهيست بريكي سياسي نزيكي حتى ما في جيل ايش بو زمان دبي نوك ما فكي رسان ايفيلي دبينه جدر في مثلا ديالوج سياسي يا فشار سياسي به جبو في كي تكريت نافرا ما وسازيا منهاج هي وهر سازيا فرميه ريفريا خسر جي هي لي تي خستن اجي كسن دان سندني كي فرمي بشامي دكي وان شرط مرجع دين سر مسار جي ماشان باش دخوازم وجد يعني في درفتي بكار بينم از روشا گشتي روشنبير كرد لروجاوای کردستان ناس بكم روشاوان شاوايا بتخميناوا هجماراوان چه قاسنها براستي يعني جي بري جي كابن دي بري 2011 برنگي كي فرمي تسازيان روشنبيرا يعني تنبون برنگي كي فشارتي دهاتن كرن حتى چالاكي وانجي جير زمينات دهاتن كرن لي پشتي فشار نافخوي دي سوريا دو پشتي ريبريا خسر هات را گهاندن لهندري ولات از دبيجم يعني 5 سازيان روشنبيرا هات دامزراندن
تفجرا ام بيجم وك هرركيش دروي ولات بشتي بيرين سردانا قامش 2004 هات بدا مزراندن ليد هندري ولات دي تي كيتي تنبو انا بيجي كيتينه لي دنيسانا بوري دي برنگکی هفبش هر پنج سازین روشنبیرا دسته که هفبش یا نویسکار و روشنبیرین کرد لروجاوی کردستان دامزراندن وک سیوانه که گشتیه داخواستی کرین چی آنا دوی روشا نو دروجاوی کردستان ده رود ده تی خواستن گسازین روشنبیرا گش دبن yani navekî fermîdê yekîtiya nivîskarên Kurd li Rojavayê Kurdistan bê, yekîtiya nivîskarên Kurd li Sûriye bê, bi çi rengî bi çi navî ne askeriyê, yani hîn em hewldana dikin, lê tê xwestin her pêncî sazî îdin li hemberî Şamê wek yekîtiya nivîskarên Kurd li vê herêmê vî welatî bê nivîsandin, bê naskirin û lo gawan yek bê û tê xwestin jî يعني سازيا نفيسكارن العربيين لشامي في يكيتيه ببينه وقت تايبتمنديه ككرد حياتي خاصه بلكي جرك نافي خوشي بكره يعني ناي بجراندن نفيسكاري كي كرد بس بكردي دهزر بكردي دفسينه بعربي نفسينه ببقى اندامك ديكيتيا نفيسكارن كرد ين عرب لسوريا گەلێکی باشە و هەژمارە ڕەوشەمبیرانژی مامۆستا مونیر ئەگەر لەبەردەستێەوە هەبە هون يعني وەکە هەفگرتنەوە چەند ڕەوشەمبیر بووە ڤەگرێداینە أنا أندامين فرمي ين هفقرتنا مي هفقرتنا روشبير روجاوي كردستاني ين دولات ده بيشي كونغري مي داوي دي سر سدو دورا سدو ده روشنبيري ما ين كسن هر بشي افريناري كارد كن يد موزيك دي شانو دي وينه دي ويجه دي هلبستي دي هفقرتنا مي روشنبيرا بفيرنجي لي سازين دنيا روشنبيرا هن تايبت بنفيسكارا تايبت بنفيسكار روجنمافانا لي وك امبيجن آگاهیه که گشتی فرمی ناف دسته مدتنه لي از باورم او ادتر سیاست کثیر هبت گەلێکی سپاس بۆ تەبڕێز مونیر شێخی بەردەفکێ هەفگرتنا ڕەوشەمبیرên ڕۆژاوای کوردستانê ji qamişlo tu mêvanê me bûyî